Asante sana members of the fourth estate and my fellow women, good afternoon. Good afternoon to you. Jina ni Mheshimiwa Doris Nyamanga ambaye ameteuliwa na chama cha UDA. Siku ya leo tulikuwa ni siku ya walemavu. Pia sisi tukakuja pamoja kwa sababu tuko na 16 days of gender based violence activism here in Nyamira, tukipinga ama tukisema kwamba si vizuri tuwe na gender based violence in our various homes, tuweze kuzungumza kwa uzuri na kwa upole ili tuweze kupunguza visa hivi vya dhuluma za kijinsia. Pia tuliweza kuangalia vyanzo vya kuwa na dhuluma za kijinsia, tukisema mojawapo ikiwa ni matumizi ya mihadarati na vileo mbalimbali vimeweza kuchangia kuvunjika kwa familia mbalimbali. Kwa hivyo siku ya leo sisi tumejiunga na wengine wote duniani kusema kwamba tunapinga dhuluma za kijinsia. Samarieta Igonkoro kwa Fontina Ngare, coordinator on GAF, National Government Affirmative Action Fund. The fund ekotenenedwa ne patron ekorokwa Honorable Cherusha Mongina Momanyi Togoro. Itkolia lero nabangete toshereke n'abaremafu n'abamobabo balia gender based violence bali bakurwani wanka bachaire babisire. Itkolia lero twaita ko baorokia nga nchera ende yonsi teyo mokuangwa barobu mwanya bantu na barobu mkonyara bale gukora kende yonsi na bali bande bonsi bibako baligereria asobobe ase office yo Mongina Cherusha Momanyi Ntogoro na tebanga nabaimokerie getambokero balia baguchiko chaya baremafu na imokerie getambokero balia bakurwania abagaka babo inka na imokerie getambokero balia abanyina bagoitu nyumba amona abagaka nande bwangoiga ntwarora abanyina bagokorerwa obochayo bonene amachaya manene wetere kiongozi akenena oyokoro kwa Cherusha na tebiwa ngaga gutara atabegeti chianga chiri chansoni ayonsio twachaiga ko yakumera gender based violence omongina omweshimiwa era no mokungu bwa monto era ngina abantu nero monyene Nyamira County naira masikani amanene mwonya gekonyalekana nga gwetera asare gender based yachakire kumurwani kurwa saba sacho bonsi bibagotoka Nyamira County kirende balia batari kwenyara bebisete ngakibakale korwani nguna baremafu. Kwa hivyo tunasema abantu abaiga twensi bitwachaiga otwacha gokumera ebitende bibe by'abantu bakorwania abakungu naenda abakungu basikwe naenda abakungu abarai basikwe naenda mokungu Cherusha no mokungu Isaine naende naero gochakore gabana na kia korwaniri Senekerenyo Police Station na kwa niaba ya Madam Ospidi Elizabeth Wakulomba ambaye hayuko hapa leo na mwakilisha, na nataka niwafahamishe ya kwamba as the police department in this region we are very much at the forefront fighting the gender based violence. We are very much at the forefront kupigania mambo ya ambayo yanadhulumu jinsia yote iwe ya kiume ama ya kike. Watu wamezoea kwamba jinsia ya kike ndio mostly huwa inadhulumiwa, lakini kwa ground pia mambo inakonga tofauti. Na pia wanaume mkidhulumiwa na wamama, mkidhulumiwa pale kijijini, don't be afraid to come and report. Don't be intimidated that watasema nini, just come and report. Justice ni ya kila mtu, ya mtoto mdogo, ya wanaume, ya wamama, everyone deserves justice. Kabisa. Those that ambao pia ni walemavu, we are celebrating their day today. We want to remind them that they are blessed, and the government and the police department tuko pia mbele sana kupigania haki zenyu. And whenever you feel intimidated, please come forward. Working together with the Ngao officers, working together with the village elders, the Nyumba Kumi initiative,
tunajua mambo yatakuwa vizuri na kila mtu atapata justice yake. Asante sana. Nashukuru. Mdosi, asante. Tupe tonyora abantu baito. Okay. Ndio kuneke kusiuko na. Unapenda lugha gani? Nje na chile kwa celebrate iri tugeli galia balemavu ama persons with disabilities. Twaro direnga kena abantu abaiga. Andi nabo konyora machaire batigire no nyanyumba batari kumanya no ningi gegenderete. Lakini rero besokiria so bonge abare ngamo na intuga iga twaro direge tugeli bakonyara neke batai kunyara. Monona akira serikali yetu ngambia monesenge njoko bekali tugeli na barubu bainyoru baiguna barubu na mwanya bantu bale bakonyara ko bagotenga igo abantu baminto tigatumanya ng'abantu abato baikange onde bwensio bwato mochando bunoyu waikange kwagamba nere elinenero iguna mwanya bantari bingo karekana kere ngokorekana bire mono ase enyumba y'omubusi lakini rende toko batebisoka isiko serikali no ere neto bwate seti onyo mukungu osunyuntu orokarabu tebeke ene nkwagitwe onyo musata ko osunyuntu orokarabu teba nkwagitwe nande bintebi tigatobugikeri muno egesaku kyomubusi onye chime mechianganire nyumba isaransa korama sabo suruisa mangana inumweka mukore inumweka bobisi abantu tigatocha matusabera namaya naende tali ogosunyuntana mubere tobwati garage ogochikorosibwa no mongino mintondogoro nae kaba maiso noroche bintebi monese bigokorekana na saba kungu ase toengerete mono na saba kungu na bana abaiseke twali gosabe serikali yaite tubwatesi na ndokore kore giakorekanire tigage bwatiri chiko ntogo ikera twagamba ke nyumbani amangana mana koera totali koranga kia koera Benedict, mimi ni commissioner msaidizi ya division na ningependa kuchukua fursa hii pia ya kwamba leo tulikuwa na sherehe tukisherehekea siku ya kimataifa ya walemavu ambapo pia imekuja wakati kwa hivyo sisi nataka kuungana na wenzangu kusema ya kwamba kama ofisi yetu ya National kataa mambo ya gender based violence na tuko katika mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba haki za mtoto ama mzima zisinyanyaswe. Pia kwa ofisi zetu tumepata cases mingi ambazo zinahusu maneno ya gender based violence na tunakataa kuhakikisha ya kwamba sisi tuko tayari kusaidiana na wote mbalimbali ili kuhakikisha ya kwamba maisha ya wanadamu. Asante sana.